ndabasuje cyane nitwa Dizboy w'abanyarwanda. Ndagira ngo nkwibutse kubanza wakanda subscribe umaking sure ko wafunguye ako kazogera, usharinge ino video unayiliking. Guys, ndagira ngo rero turebere hamwe amateka cyangwa se ibigwi bya Diamond Platnumz. Ni umwana mwiza cyane cyangwa se umuhanzi mwiza cyane wagiye ufasha abababaye cyangwa se abakene. Guys, yafashije Bruce Melody gukorana nawe indirimbo yitwa Pom Pom, aho Bruce Melody na Diamond barimo kuyamamaza, kuyikorera challenge bayamamaza kugira irebwe cyane. Diamond Platnumz azwiho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, gufasha abakene, ntabwo ahutaza abantu akorana nabo. Numwe washinze inzu y'imideri mu gihugu cya Tanzania, aho arimo gushaka kwagurira ibikorwa bye mu gihugu cy'u Rwanda. Guys, Bruce Melody bakoranye rero indirimbo Pom Pom, nawe akaba ari muri Amerika kwamamaza indirimbo yabo Pom Pom. Diamond Platnumz we yahereye mu gihugu cy'Ubufaransa, aho yamenyekanishije indirimbo Pom Pom by Bruce Melody na Diamond Platnumz na Joe Brown. Guys, ndakwibutsa gukora subscribe ugasharinga ino video, making sure ko wafunguye ako kazogera. Niba wishimiye ikiganiro dukoze kuri Diamond Platnumz na Bruce Melody, bibe ibintu byiza cyane, ukande muri like, unafungure akazogera ka subscribe. Guys, ndabakunda cyane. Nitwa Dizboy w'abanyarwanda. Abanzi ku izina rya Dizboy w'abanyarwanda ntabwo bakinshidikanyaho kubera ibiganiro n'ibikorwa ndimo kubagezaho muri iyi minsi. Guys, ndabakunda cyane. Ibihe byiza kuri mwebwe mwese mudukurikiye.